Bok svima, ja sam Marko Bošnjak i dobrodošli na Čaj sa mnom. Hvala vam. Da možeš bilo koga pozvati na čaj, tko bi to bio? Pa jedan onako basic odgovor je kraljica Elizabeta. Ona mi je nekako kraljica čajanki, ali osim nje bi možda pozvao Josipu Lisac na čaj. Koja je bila prva misao kada si saznao da ideš na Eurosong? Ajoj. Znao sam da mi je san ostvaren, ali da me čeka isto tako puno posla i puno rada, tako da su bile pomiješane emocije. Omiljena pjesma sa Eurovizije bi bila Dancing Laša Tumbai od Berke Srdučke jer me tjera na ples uvijek. Što nosiš sa sobom u Švicarsku? Nešto za smirenje, definitivno. I volio bi povesti svoju mačku Snežanu, ali ne smijem ju imati u hotelu, tako da nažalost ću morat ostati u Zagrebu. Koji su tvoji rituali prije nastupa? Pa možda ovako neka ritualska čajanka, ali zapravo mi je uvijek fokus na tome da budem smiren, da duboko dišem i da nađem neki unutarnji mir. Pjevaš o otrovnoj torti. Koja je tebi omiljena torta od svih? Volim tiramisu, volim tri leće, volim kremšnite, ali definitivno da, mislim da mi je kremšnita iz jedne popularne zagrebačke slastičarnice najdraža. Koja je najvažnija životna lekcija koju si naučio nakon Dore? Da se ne moram svidjeti svima i da bez obzira na mišljenja drugih i dalje mogu biti ispunjen, uspješan i sretan. Tvoja go-to pjesma za karaoke? You Know I'm No Good od Amy Winehouse. To onako uvijek izrokam nakon koje čašice. Tvoj stil u 3 riječi. Autentičan, kaotičan i urban. Koje snove bi još volio ostvariti? Pa neću stati dok ne dobijem neki Grammy, tako da gledat ćete me još dugo. Kako puniš baterije? Pa družim se sa svojom mačkom, s prijateljima, provodim vrijeme u prirodi i gasim društvene mreže i jako puno spavam. To su mi prioriteti u zadnje vrijeme. Imaš li hobi za koji nitko ne zna? Imam hobi, ali sad već mislim da svi znaju za njega. Pletem u slobodno vrijeme. Zapravo ne toliko koliko pričam da pletem, ali su me testirali u jednoj emisiji i donijeli su mi igle za pletanje i uspio sam. Uspješno sam se pokazao da zapravo znam plest. Koje su ti prve asocijacije na obitelj? Pa i podrška, ali i najveći kritičari, sigurno. Što bi poručio malom Marku koji je nastupio u Zvezdicama? Pa da je mala legenda i da će sve biti super i da samo nastavi raditi to što najbolje radi jer će ga daleko će ga to dovesti u životu. O čemu si sanjao kao dijete? O ovom trenutku sad, gdje sam ispred kamera, pijem svoj čaj u Esplanadi i zapravo postojim kao glazbenik i kao umjetnik. Imaš li neki trik za lakše nošenje sa stresom? Neku mantru? Pa slušam zapravo hardcore rap prije nekih bitnih nastupa i ulazim u taj gangsta mentalitet. Tako da trebam mantrat neke baš onako grube rap pjesme da se osjećaš kao neki lik iz kvarta, lik iz geta i onda te nije strah ničega. Tako da, samo slušajte rap. Tko ti je najveća podrška u životu? Pa definitivno u ovoj sad fazi tim ljudi s kojima radim na nastupu za Eurosong, jer oni su ti koji slušaju moje tantrume svakodnevne, tako da definitivno od njih imam dosta veliku podršku. Koji ti je guilty pleasure? I don't feel guilty about pleasure. Samo ću to reći. Što te posljednje ganulo? Joj, ne znam. Da, u Amsterdamu, sad kad sam bio na pre-partiju, pa kad se sve završilo, kad je bio već taj after party, pre-party, onda sam malo onako pustio suzicu od ponosa, jer mi je nekako tek tada sjelo u glavu da idem na Eurosong, ljudi. Oh my god.